ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV Manipuri ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ MP ꯊꯥꯡꯁꯣ ꯕꯥꯏꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯕꯟ ब्लॉकेट तौदुना गवर्नमेंट मराल सीबगी हैनबी थादोक्सी हाइना आउटरगी MP थांगसो बाइदेन फोंदोक्रे वाफमसी मणिपुर यूनिवर्सिटी की EIMI वेलफेयर सोसाइटी ने सिंधुना मणिपुर यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी हॉल द पांगथोकपा 15 सुबा EIMI मीट की थोरम द फोंदोखिबनी थोरम मदुदा रूरल एड सर्विसेज के डायरेक्टर होलखोमांग हाउकिप मणिपुर यूनिवर्सिटी EIMI की एडवाइजर साइखोलाल हाउकिप अमदी पलाल सिंगसित अथोइबा मिथुंगलिन सिंह ओइना सरुक याखी EIMI फैमिली मनुंग चनबा वाईफाई चिरू सिमते थादौ मार कोम जौ गांगते मिजो कोइरेंग चिन पाइटे आइमोल अमदी चौथे जाति सिंह अपुनबा मिट अदुदा गवर्नमेंट की थबक फंगदुना नौना खलकलबा म्योय सिंहबुसु ओकपगी थौरम पांगथोखी MP थांगसो बाइदेन मखाताना चिंगी लुचिंगबा सिंह स्टूडेंट बॉडी सिंहना गवर्नमेंट खक्तदा मराल सिदुना बन ब्लॉकेट तौबगी हैनबी असि थादोगलसी सोशल हार्मोनी अमदी डेवलपमेंट पुरकनबा होनबगी थौदांग लौदुना गवर्नमेंट मतेंग पांगबियु गवर्नमेंट खक्तदा ताइनबगी महुता इसागी इथौदांग सुमसक खंगसी मणिपुर चौखटपा शांति लैबा लमदम अमा ओहनबदा ट्राइबल लुचिंगबा सिंह अचौबा थौदांग लौफम थोई हाइखी We have the responsibility to have development because the bigger land lies in our area. So the role of tribals in Manipur, that is a very big for development and sustenance of economic stability. So till today I never come across that when there is a blockade, any tribal group, any tribal student organization, you never come up to pursue. Let us not have such kind of blockade because our people suffer very much. Why we are keeping always silent? The time has come. Let us do something for our state so that our state can develop. Let us not push everything to the government. Government also is our father. Government is our brother. Why you don't like to cooperate? तुंगदा EIMI कांगलुप्त चिंगलिबा जाति सिंगी ओइबा नाट की जगोई इसेगी थोरम क्या सु पांगथोखी It's not the men folk also. वा खक्ता ngangbagi mahuta mafam mafamda chatuna thokliba thodok wathok amadi miyamgi apamba du khangna waraisin purakna bu honabana afaba lengak oigani haina hangang kendrigi MLA N Birena Rajiv Gandhi na laikhidabagi kunmari suba chahigi thoram sadbhafna divas thoranga mari leinana achan bigaide leiba poirai naha kol leimakon women's aborta chana thakna ba polam genbagi thoramda haikre Manipur Pradesh Youth Congress Committee na sinduna pangthokiba थौरमदुदा MOBC की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमीन साहा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमीर हुसैन लैमकोन की प्रेसिडेंट MS रीता MPCC की जनरल सेक्रेटरी विद्यापति संजम अमदी मियोय क्याना सरुक याखी MLA N बिरेना मखा तारादुना भारत की दमक कथोखिबसी गांधी की फैमिली नतना ngasi फावदा कना अमते लैट्री मसागी खंदबा लेबा की दमक थवाई थाखिबा असि निंगसिंग बगलोइना मखोइना तवंब सिंह नसिगी मिरोल न खरा तौब ngamnaba honagadaबनी फजबा वा खक्ता nganglगा थबक्ता अमत तौद्रबदी कानब पुरकलोय प्रजा सिंगिदमक थमोय सेंगना खल्लबदी चिनगा खुदका मानबा थबक तौब तंगाई फदे हाइखी एखोइना मागी लाइकदिसि माना चलंबा माना निंगंबा माना तौरमदु खितंग वर्सु तौबंगमदि फबा मदुदी कोई काबोई वाला नंदे सरकार ने ले सोशल पुरसन नंदे अदुगा सेद लेबा निंगमे पासन दिन तौ पाम तो हैदा प्रैक्टिकल लो मसी केनोना बे यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट दरसी फील्ड सुमाइना हाथेन न उनरकांदा अवाना लेबा और वाथोक अमथुए सुमफम दुसलगा सेटल तौबा मदुबु डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली टेंशन न क्वेश्चन न फॉलो बुदुबुने बखिना पामिसे
ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯌꯥ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯊꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯂꯞ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯏꯀꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯄꯣꯛꯏ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯣꯞꯅ ꯁꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯖꯨꯀꯣ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯠ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌా ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯖꯨꯀꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯎ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯨꯔꯕ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯇꯥꯡ 25ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯝꯕꯥꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯅꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯝꯕꯥꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯁꯪꯗ ꯋꯥꯀꯠꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ of showing our extending moral support lepak kanana bi damang amkai kanana bi damang changchil apki khongtang asida aikoina moral support taboina aikoi tang kulum doida thanana lepkraba general election ambagi general election se masi leithok jare tang kunmanga da aikoi ge bagi election se masi lepchare ngasi tang 22 ahing nongyai mau council amadi committee for causery zukoland boundary resolution na kauriba pung 23 ki manipur pumbagi general strike asi manipur da leiriba mipung khudimangna saruk yabiu haina UCM amasung amuko na appeal tawrakli maruoina lekai da leiriba civil society organization sing club maira paibi loop sing tongan ba transport society transport association ima kaitel dukan phamli besting amadi sarkar gi loisang sing loinana mipung khudimagna nongmagi sintha leptuna general strike asi mapung phana sogatpinaba miyamda appeal tawrakli amaromda general strike asibu school service leptuna mapung phana sogatkani haina all manipur school students transporter association na thadorokpa cherol amana hairi asigumlaba manipur miyangi thamoida leitafam khangdana leiriba cheirak asida manipur sarkar na tuminna leisin babusu association na yaningda phongdorakli loinana numit asida school service tawriba school van punamak service lepiduna manipur miyangi chiraba matam asida khongjang asibu mapung phana sogatpinaba amasta gi cherol asina khangalakli Kosem gi makhada leiriba Comet School Sangangaida class 10 da ming channabagi damakta ngarang pangthokiba entrance test asida CBSE na loba class 10 gi exam haidok tabana maram oiraga yawa phangkhidaba mairoi singi damak akhanana entrance test ama pangthokadabani haina Kanglei Park Students Association dabi tawri CBSE da tamliba mahiroi singsu lamdamasigi mahiroi natrabra asigumba thabak sing asina mahiroi singda ninghannaba pokhannaba achoba maram ama oirakani hairi amaromda hojik lamdamasida recognize natraga affiliation tawdaba school singda admission tawbidanaba KSA na mama mapa singda su appeal tawrakli admission tawdringaida school adu recognize natraga affiliation tawba tawdabra haibadu kupna yingsinbiu hairi maroi bapau amuka nepizari ban blockade tawduna government ta maral sibagi hainabi thadoksi haina outer gi MP thangso baiten haikre amadi wa khaktangang bagi mahutta mafam da chatuna warashin purakna bahona bana afaba lengak oigani haina MLA N Biren haikre bideng tabira punamapu amuka na khulomjari